Pentecost thule le huang khir tu te chi bai vek ule voina hianin literature lama ko hran ten ma kan sona tur kong sang nia kan hriat kan soi ho don ani bulkan han tananga ko hran ten literature lama hianin ma kan sona tur tam tak kong sang a oma chu a point sang in han soi ta ila apakhan na chuan thu soi a soi literature a in ziak literature lama ma son kan ngai ti hi han soi ta ila Pentecost mi te UPC thei tun ma tangin tun lai kheng po hian anianga a soi hi chu kan thei khop mai tin kan mi masa kan pastor masa te po khanin debate ko san dang te na debate han nei chang te le mun sanga sermon han thak na te po kan champion thale a tun ma kan mi masa te po kha ko san dang te nan han debate ta an lo chak to thina kan lom em kan hlima tiang khanin nasa takin asoi lama hian chuanin ma kan sona enge kan ro pui em ani kan chakani amai ro chu khang kan mi masa te an lo rala an lo boral zota a khang te kha an ro pui zia te an chak zia te an thu soi thiam zia te kha aral maya tiang khanin enge hriat zui turanom talo ni aro pui zia kan soi hi pin kan soi ringot mai ni amaro chu khang an thu soi thiam na le an ro pui na zong te kha he khovela zel tur chuanin ziak literature lama hian mason kan ngai ni ziak literature lama hianin kan la kan hiam em maya asoya kan than chak ang ai hian ziak literature lama hianin ma kan son tam lowa chu tiang tur chuanin nakina kan tu le fa te na an lo la i mu zel tur te khang kan thu soi ro pui tak kan nei thin te kha ziak anga kan da ziaka kan da thu ziaka na kin zela an lo la en tur le a hlut zia an lo mu fia theina turatan khanin tun lai kan pastor te rong bol tu tam tak te hianin soi literature lambai ziak literature lama hianin mason turatan kan la ka nga ya a soya kan soi hi a ziak tur chuan ke ma han sor te deute angai han soi non klut ang chi lai te han sor zima kema enge aziak tura chon handa thatur chuanin han siam rem deu te ngai thin chu tianga ziak literature ma kan son na tur chuanin theito pakan tan angain alang ani panhina chuanin tual chung tina hian library emo archive emo hi kan nei apoi mo hle in alanga general huap hian literature and publication board hi adinga hi thule hlalama chuanin kan ki pui pakhat ania amaro chu hemi general huapa boarding hian in tual chung tin le bialte kan zu control in chu tiang kha tiang chuan tiro kan ron ti theilo ti luina po om lova amaro chu ma kan son na tur le thu le hlalama kan than chak na tur tan chuan tual chung lam hi ake poimo takania chu wang chuan tual chung tin hian in ako ran huapa kan theilo ani point api oid ang huap po khanin archive thil hlui handa than ai mo le khab hlui mo kan ko ran ma sa te na thil enge nu man lo nei to da that na tur von that na tur hi archive emo ani lo point library emo tal hi le khab hlui tak lari ral mai tur da that na hi ke ma zong tal kan lo nei ya khatianga ma kan lo la kha poi mo le ina langa hei hi ma kan son na tur le na kin zelatan po kan literature ti ma son na tur kong ni ina langa ni apathum na chuan le khabu hi kan ngai hlut thar apoi mo le maya le khabu ngai hlut na hi kan hiam tel ta tun la ya le khabu mishing chu kan dam reng don lova kan thil soite kan thil hriat te benga kan hriat le kan soi chua zong hi na kina chon kan thi rualin aral vek don kan le khabu ziak te emo ani lo le kan thu ziak reng hi chu aral ve don lo article le khabua kan ziak emo chanchin bu kan chho emo te hi nakina kan thi nuwa po hei hi chu tu te ne mon na ron hai chuak lenga chu adam reng to do na chu wan chon thu ziak hi thilak chon nan le thu be chan kan man na sor satan po hena poimo ema le khabu kan ngai hlut a poimo ani mishing dam reng lo mai la kan thu ziak chu adam reng to don chu wang chon le khabu hi kan ngai hlut thar a poimo ani tun ma kan thil chuina renga le khabu atang zela kan chui ko than lian zok anga te po thil kan hriat du tam takhi le khabu atang le chanchin bu atanga kan mu zel ani chung kan chung te nai vai emo ani lo le kha tu te emo kan history han chui don rengin thu ziak alo om kha atang kaya chu kan ma son na tur pakhat ani le khabu hi kan ngai lu thara poimo ani ti kha hre thar leila atha ange
apalina chuan thu ziak mi te ta na ma son na tur kong hi toy te in han soi leila thu kan ziak emo le khabu kan chu emo a quantity atam lam a in a quality hi kan ngai poimo a tha in ka ria a le khabu then khat chuan in chi sang an han chu an chu zut zuta khatiang le khabu ang chia kha i an chu tam to e mai tia chua na lama khanin kanril rutin hual ngot lovin ke chuan be chan reason thatak nein hei hi chu ka source hi a tha em mi te pon an la ron rin tur le anakin zela po mi te na an chua ang ni lo devin a style dang devin hei chu rin chan be chan thatak ne ya quality nei jok tura i ka chua tura ni tia ma son na tur kong hi kan ngai tu anga in ka ria a le khabu tam taka chuak to mi te pon an zia ka an ziak zelang amero chu kan le khabu zia vea khanin be chan thatak neya source thatak neya kan ti chuanin aklawanga atangka yanga ma son nge yang i mi te pon an la du don ani ti kha alang chiang renga tin jubilee hei official organ chanchin bu kan neya pentecostal jubilee kan neya henga thu chua tur po hianin upale pastor chin deute kan han tia tir ko te amai ro chu article le sermon po aron lut engemaw zat hi chu om amai ro chu mi te na an chiara enge anga inom zong an chiar tur te thuziak tangkai mi te tan tangkai tur le an chiar du turang chi te ni em quality ani em ti hi kan ngai tu afawa poimo a ziak ve nu ringot si sei tak tak ziaka ziak jing ve zut si amai ro chu quality nei lem lo chiar kak ni lem lo nin om tak mi te na chiar pe om lo an nol mai bayang chi te ni em nge kan ka thuziak hi abul hantan phata tanga aya chiara ngai nom do ne hei chu i a chiara chak om riau mai tiang chi zong hi kan nei em ti te kha kan riat apoi mo hlea chu wang chon kan thuziak le kan le khabu zia te thuziak mi te tan po article ziak mi te tan po a hlut na tur chuanin kan thuziak hi kan uluka quality anei thatanga yani atam lam ringot de na quality kha kan ngai poimo tur ani ti te kha kan thera poimo a tin pangana chuan le khabulei shim hi apoimo Pentecost literature ma sona turatan chuan Pentecost mi te na kan thu le hla chua ang chi te tin kan le khabu chu ang chi te le shim mangai i chiar chak love mo i chiar pe love mo i mang tangkai lutuk lovani point Pentecost mi te chua le khabu hi chu le shim la ti chuan i do kana emo i almaira ni emo i le khabu bo ma lo om shim khan thuziak mi te i ti phura i thuziak mi te tan lok na alo pevea a chomani chu wang chuanin i Pentecost mi te kanin ngai hlut puina le nge literature lama kan ti ma son na tur kong alo ni a aman asang ngai vak lo cheng zan hi man te hi chu atam lo zo kani cheng zan hi man nuai lam deuh ve kani kan le khabu te hi chu wang chon kan le khabu le shim tur kan chiar pe lo mo kan chiar chak lo ani pon le shim tur chu chuan Pentecost mi kan ni na hi kan za pui lo zia alanga ko shana mi het kan ni zia alanga chu chuanin kan literature kan ngai hlut na ati zuala chu wang chon le khabu hi le shim tur ni kan le khabu chu ka piang le kim tur a chuak tam lo le khabu hi kan le khabu hi chuak tam lo tuna kan chuak thar phei chu a chuak chak lo em chu wang chuan kan le khabu thara piang hi le zel turin general assembly ate le inkhom puini khuan zor chuate hi le turin tran kan la ka ngai le ve kang i nei kim ve kang uti kha kanin cha du ani tin parukna chuanin social media ain le khabu chiar ngai na tangai social media hianin phone ate khoi mo te hianin internet ate po aniang chu chanchin thar le thil che sang hi kan reset zuta kan update thar ber hi kan ria ani amaro chu heng social media kan thu riat zong zoi voi khat kan share puata da thata om lo kan han clear pupa ani lo le alo om reng thei lova ti chuan alo bo le duaka nakina thil han en le du le engemaw thil han riat du khanin enge chanchin bua thu chuak ani lo chuan en le tur hi alo bo le duak mai thina ni chu wang chuanin le khabu chanchin bua te kan thu ziak te hi chu alo om reng to na king zela thuro na tan han la do ni la kan thu ziak reng a to pa khoi tanga kalak nge khoi tanga he thu hi ka zia chu nge khoi be chana ka zia nge ti kha kan han zia lan du don chuan Pentecost chu mi kha chuak chu mi kuma chuak ani ti te a source kan lak na tur kha chiang takin kan ziak thei ta ni
chung kan thil zia zong zong atana kan be satana kan man tur chu chan chin bu le thu zia ka tangin ani chu wang chon le khabu chiar hi kan ngai na trim hrim ngai thu le khabu chiar tam re reng chu an finga I an ron kak paron kak mi ron kak an lo ni zel ani le khabu kan ngai na kan chiar tam na chuanin mi a theilo an fing kat zel ani social media kan khoi tam ema sheber angin kan vati zun zu ta amai chu le khabu chiar lama kan pachiat kat chuanin enge kan fing tok ngai lo le khabu kan ngai na ta le khabu kan chiar tam hian mi fing le paron kak nuron kak kan lo ni thina ni ti hi kan riat a poimo na kin zela po mi fing kan ni don chuan le khabu chiar tam a poimo le khabu hi chiar tam shim he poimo le khabu chiar le tha te po amai ro chu riat zaunan le khabu riat zaunan shim po a thalo de wan ti te po vai ma chiar ve khi chu tha amar chu kan nuna man kak tur le chhor zui kak tur ero chu tam tak chu ni lem lo mai thei chu wang chuanin a tha kan lak lu tur ero chu khiar thiam a poimo chu wang chuanin le khabu chiar tam shim hi edik de wangai tun laya phone en ringot ni lovin heng le khabu chiar atang hianin literature kan mason na tur kong ashilani ti te kha kan riat a poimo ani khang de kha literature lama kan mason na tur kong sang ani sei tak soi lovin toite te in ti chau kan tumanga tin atom nan hian LNB malak na kong chen khathi han soila tuna hianin archive cell hi literature and publication board nuaya hianin din ani chu executive po ina apom to le din tura ati ani malak me kani kumin sang ni som ni pali chung hianin malak na masa atan koshan member zong rampum huwa pa koshan member zong ming le pian ni kum khate baptisma chan tir tu le kan din mun ang zong kha da khom vek kan tuma chu kan ron la khom do na chu tiang malak na chu archive sela hianin da tel tur pakhatani chu malak na masa kan nei don ani chi sang hi da khom tur thil hluite chanchin bu hluite ko san tual chunga enge bungru angchi thil sang te po kan la khom do na chu tiang chu malak na tur kong sang omani chu wang chon archive sel hi malak na bultan ania ko san mi te poina min lo support zonga tran min lo lak pui turin kan in nge na tin ko san labu hi tu na kan man me khi om to lo wa chut thar turan ya wangin en non ania tu na hianin en non me kan ya en non en dikte po azo fel tran thokhada setting te kan han ti fel de wanga kum chan ven hulama te chuanin chuak thei thura te po kan han nga ya ko san labu hi thatak a chuak tura nga ila heng kan literature ma sona tur kong sang hi chi sang kan on soi zel do na Pentecost thule la huang khir tu te hian thanem ngai ta min lo khira thil tangkai tak min lo en saka min lo zom sak turin kan hanin nge nin kanin so mani kalome